做这么那我要他做要一个给手扶嘛，哎，发摸来做，啊发摸来做苗，也蛮贵啊喂，蛮贵喂苗嘛，找那地菜啊，这里发找啊那我做，哎呀，那我们老做嘛那个地菜啊，哎手扶啊，来有手啊，有那那路啊，没做什么呀，他做这哎呀。Ya, na wa tu lava ia ia fama ia mai tu sama tana te fa maoni i lana sfuai ya fuai o loto mania ia ta te faia le nei tai o se mea le nei o le tu say amen. Ai fama ia te le tu lo fuai nei tai au. Those of you who are tuning in online, there should be a link below that you can give. We want to thank you for giving and for partnering with us in this ministry as we continue to build the kingdom of God on this side of the world. But thank you for partnering with us. God bless you as you give this morning. Pray, Christ, that you may dwell in our hearts, that we know it's not to give, but it's upon the obedience of your word, Father. You may give honor to our first fruits, Father. Yes, pray for blessing of each and every one that's giving today, that your blessing may overflow their lives and their first in the wallets, Father. We also pray for those who are giving online, Father, that you may bless them over them, Father, that they may give together. Everything that we do, Father, to bring glory and honor to your name. Jesus, we pray. Amen and amen. Amen. God bless you as you give. None rings truer than me.
lava fa malo si nei tai au fa tai atu tato worship team. Tai tai ingo tato vi inga nei tai au. Hallelujah. Wa mai tato nei tai au. Oh, amen. Fia moi tato nei tai au. Ah. Malo lava fa malo si fa talo fa tu le sua fa man malo Yesu Kiriso. Pa ia tato ekalesia malo la fa inga wenga. Sui fai fi au mal faltua wa o malatu faltua ti a ko faltua ia me se fo ia ta mama tina se o lava se o pito titi tanto fa nau talavo ia se o lofa talo fa lava ma lo lava le fa malosi ma lo lava le tau ata ia au ale tu malo na fina ngalo ne yaso a talo fa tu fo i se o mfaina se me ne yaso la me le tu fa ta se o au midway a talo fa tua ia te oi le nei tai au a fai o so taimi mua nei wo e a ses me ia ma lo lava a tai le tua tal tonu e le fa fo se ilo a se singa na se ava no fai le tua mfain tato ma futa fa tasi le nei tai au ia ave ele vi inga ile tua talo fa fo il tato live stream il nei tai au so se tasi lava lo maua mai fo ia le sau ninga nei e ka le sia nei tai au ia nga leile tua ma fa manuia atu ia te oe mai au ngā fo upo le tu e fa malo si ai oe le nei fo iaso e mai se nei vai tau lo tato ia greetings in the name of Jesus to all of our family and friends here at Midway. Thank you for being here this morning. Thank you for making yourselves available for our morning service. To God be all the glory and honor for every opportunity that we have to gather in His house is a good opportunity. Say amen. So thank you for being here this morning. And we also want to take this time to greet all of our friends. If you are visiting for the first time, we welcome you in the name of Jesus. Thank you for being here. You know that you have options, you have choices, you can be anywhere today, but praise God, we believe that you're not here by accident, but we believe it is by divine purpose and that God has a plan for you to be here this morning. We pray that we will be a blessing to you through the services this morning, and we pray that God will bless you in your time this morning as we continue to worship Him through His Word. Greetings to all of you on our online viewers. Thank you for tuning in. We pray God's blessing as you continue to worship together with us as we dive into His Word this morning. 1 John chapter 5. We're looking at verses 6 and 9. We're 6 through 9. We're getting close to wrapping up our book study on 1 John. We will eventually get there, but again, we're continuing our Abide in Me series. Vision Sunday. Yeah, if I loa to a foot, if I lingo to in a mile to a to le nato sanga. So we're going to try and wrap this up through our Wednesday Bible studies. Yeah, so lulu ya lo faita to tu spaya. Ya lo tambay fa to a pel tato stati le tusio le momoyo ane le to titi lava o ta upo muli le. Yeah, I ole sale ya ole asu ya lo le tato tu si faita tato book study fata tau ile tato vision for iwatu umayele tua e taita ye tato nei tau sanga mo mole yoane lo nam tau pe lima fai upo ono se o fai upo iva amal mole tato fai tau el tato ngana fa Samoa ya ona o fai tau ina le tato ngana fa Britania mo mole yoane lo nam tau pe lima o lo na fai upo ono se fa ngata mai fai upo iva a fai wa maua o le tato fai tau fa tasi mai ai ia This is He who came by water and blood, Jesus Christ, not only by water, but by water and blood.
and it is the Spirit who bears witness, because the Spirit is truth. For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. And there are three that bear witness on earth, the Spirit, the water, and the blood, and these three agree as one. If we receive the witness of men, the witness of God is greater, for this is the witness of God which he has testified of his Son. God bless you in the reading of God's word. This morning I want to speak to you on a subject entitled The Certainty of God's Trustworthy Witness to his Son. The certainty of God's trustworthy witness to his Son. Ole mauti noa ole moli mau maoni ole atua ilonalo. Ole mauti noa, say amen. Ole mauti noa ole moli mau maoni ole atua ilonalo. A whaiwa e whalongolongo le tātou series, tātou maile taimi tātou a mata ile mtaupu mua se yuko lava le mtaupu le lima. E tolu a me ia lota mawhaia wane e talatala noa matufa mai ai tātou, e tatau o na whaali mai I to tono lona e kalesia. Le mea mua ia tātou siustai le atua maona polo inga. Le mea lona lua lewa tātou talata noa ina ia sai o uma, ia tātou whaali le alofa moni I le tasi. Alisi mea le tamawhai ane ua whaatolu ai neina whamatala fo ane le la tātou talata noa I fo le aso ne. E tatau fo na tātou matuata lia ma le ato atua, o Yesu, o io le keriso lava, o ia o le alo le atua. O Yesu, o io le keriso lava lea, o io le alo o le atua. If you have been paying close attention to our Abide in Me series and our study in 1 John, you will notice that John has been addressing the matter of authentic Christianity. And when we talk about authentic Christianity, what the church should look like, the true church of Jesus Christ. Now, he has repeated three things over and over from chapter 1, 2, 3, 4, and now we're in 5. And some of the things that he's repeat, number 1, we should always love God and obey his commands. Number 2, another thing that we've spent some time talking about from 1 John, we must genuinely love our brothers and sisters within the body of Christ. But another thing that John has been repeating, and today he's repeating again, is this idea that we as believers must accept that Jesus is the Christ, Jesus is the Son of God. Say amen? Because the problem is this, your religions. There's a lot of religions, and a lot of people can say, this religion is true, this religion has changed my life. Everybody can say that. When people ask us, well, what's the difference with your religion as Christians? This is the difference. Jesus is Christ, and Jesus is the Son of God. No one else can make that claim in their religion. Only our religion can say this, that the true Son of God was able to leave his glory, leave heaven behind, step into this earth, pay the price for you and for me. Not only did he die on the cross, but 3 days later, he rose again from the dead. 40 days later, he went back up to heaven. He's now sitting on the right-hand side of God, and we're waiting for the day that he will come back and take his church home. No other religion can say that. Ele ai lava se isi taltonunga ile tele o mau taltonunga ye mau laulangi e mafaina fa pe atu e ia ile Yesu ke viso pe tato. Ole se senga le afesili mai, ole ale se senga le Hindu, ole ale se senga le Muslima, ole ale senga le Wanga, kasi la voltali tato, o Yesu ke riso, o io le ke riso la valea, o io le alu le tua. Afesili le ale se senga, la mai Paule se taltonunga, o tu ua e le tua lona mamalu, le fe mai ua liutino le loko le ola, le ua fio mai le lalo langi aisea, e fai masui mo oe mau, o le atua lavalena fio mai le lalangi, o le atua lavalena maliu nua le satao, mo oe mau, e fe mai tala, i to e aso e tolo fe mai na to e tu Yesu mai le oti, le o to e a fio atu le langi, o lo nofo le tu tamatau, e ai le aso e fatali italiai, e to a fio mai e ave lana e kalesia e le aila se isi taltonunga e maua taltonunga le peo tatou.
The thing that distinguishes our faith is Jesus Christ. The thing that separates our beliefs from all other religions is the one and only Jesus Christ. Hallelujah. Olo tala noa mai le tusi e tolu moli mau. Tolu moli mau le watu mai le atua. Langa ata ulon moli mau. O nei ngalo ya te oe. Alu se tangata e tu luma se famsinonga. E kawanga yain ka ngakai moli mau. E moli mau la mo oe. Au ngai moli mau lo leanga. Fai e au ya ke oe. Kaunga moli mau. Kaunga yai se kau ki ngonga. E faa mau ngi ai. E le ai e le fai ka ngaka le mea lea. There has to be witnesses. Now we know that when you look in the Old Testament, how many witnesses makes for a good witness? At least what? 3. 2, you'll be okay, but if you have 3 solid witnesses, the Old Testament said that pretty much secures the fact that that is truth in front of the courthouse. In the same way, John presents 3 witnesses. E tātou vavaai matilo tilo iai, e whamau ni ai o Yesu o io le alo le atua le ngata I lea sa fio mai Yesu I le lalo langi nei na liu tino tangata o ia. He was in the flesh, he had blood flowing through him, he was walking on earth, he ate and drank like every other human being, but at the same time, he was still 100% God. And that's a mystery to many of us. Tonu e wha longo so iai e leo se le mea lilo iai tātou le mawhai e le talawhia ngai le tātou mawhauwhaunga pe wha pe whea o nā whio mai le atua pa ia le atua ami o tonu ai a whio mai le tino tangata I angasala. Le tangata lo iai le tino e uvale e ui le palapala ai le whemea ua mawhai ono lea lofa o le atua. Lewa tātou tala noa so e mawhain tātou ala lofa atu le tasi langa e mafua mai lea lofa mua I o le atua mo oema. God's first love for you and for me. It is through that love that he sent his son. That is why we have salvation. And again, no other religion has this. Every other religion, you gotta work your way so that you can be saved. You gotta do something in order to be saved. This is the only religion where you do nothing. All you have to do is believe, have faith in God, and you will be saved. Leise ngā luenga, leise si mea, e leo se kako le lei, e leo le keleo kako ngā luenga, wa lava le ngā luenga Yesu, lenga maliununga tātau, le na whapea tua ia upu mulmule Yesu, ua tau nu, le ala mea o tau nu, wa tau nu mea uma, le eise si mea koe wha popo iai, wa lava matotoe le maliua Yesu, mo ema, e mawai tātou le whaolatanga. So when we speak of Jesus, he's the essence of everything. The reason why we're here this morning, the reason why we lift our hands, the reason why we worship, the reason why we do Sunday school, the reason why we do Bible study, the reason why this church, Midway, we exist is only to give God the glory and honor through his son, Jesus Christ. Me ala ta o Yesu o yo le au le kalesia. E leo le faife au. E leo se iskaka. O Yesua o le au le kalesia. There's not a pastor's church. It's not a person's church. It's not an organization's church. At the end of the day, Jesus is the head of the church. Mela na tato wo mai e ke le kau fai haku se mea e ke loa lo Yesu ke riso we e loa ka pua ia Yesu we e loa CEO lima we e loa failo vi ingo o failo kaulanga I le akua aisea na we e malama li me fina ngalo ia Yesu na ole kale sia Yesu le se kale sia seis Nyala le tato vava ai e fa mai tala Yohane fa mai o mato ia o moli mawai 1 John chapter 1 lenga kakala il kusi mua se o tolu a fa mai o le mea sa iai tanu le amatanga fa mai na mato fa longo iai na mato vava ai atu iai o mato mata fa mai na mato mata iai na mato tango fo io mato lima I le loko o le ola le ringa lo tam fai l'apostolo iane fai lo atu iatu e leo se legend po se kala le fai yaku ia o to le o le tangata na vava ai mato mata na mato tango iai o na lima mato fa longo iai o na aonga mato ai fa tasi savavali fa tasi. This is not a fake fairy tale. I'm telling you, we've seen Jesus with our own eyes. And I, John, write this letter. I'm a witness to you. Believe when I say I've seen Jesus. I've heard Jesus. I ate with Jesus. I walked with Jesus. This is the real deal. This is God in the flesh. It's not a fairy tale.
Yang ay kang kayo o mail kami ng ilaf api ay Yesu se fairy tale mayaso ya. Kala may lebabaw. Kala o legends ia tato falong lang akele foi kako legend isa mo Keo lolo foi kako kala isa mo ia iku maisik nga kanga fewa e kai mia. Ay ang ngalo ya te o kala ya Yesu. Ele kukusa makala nga fa isa mo. Po se isi lava kala maisi ngu. Jesus is the real deal. And that's what John's been trying to say. He says, we've heard. That's what he says in verse 1 through 3. That which was from the beginning, which we've heard, we've seen with our eyes, we looked upon him. Our hands have handled him. We've touched him. We've listened to him. We walked with him. We ate with him. We did so much things. So when I'm writing this book to you, number one, I am a witness of that. So I'm writing you from the perspective of an eyewitness. And how many of you know that if you have a eyewitness that is for you in court, that's pretty much a good testimony in front of the court? Well, I didn't really see, but I heard, right? Ilay kilo ya sing o falo angai vai ngai ten le wa la ngau ilay o la fale e pe ele kalikongo kanga ka fapenga ai tal chonta to tangata ngai yai tangata na baba ai tangata nga kango yai le la family ani o tangata le Yesu ke riso le lo ko le ola e te ta watu ya to ta one e fa maoni lava le atua. This is the true Son of God. O le atua moni lava le Lena tushi mai Ioane le Ioane mua suma le whawhamea ua liu tino tangata le loko. Whamei foi tala Ioane sa mau foi o ia mai tātou. Le winga sa iai o ia nei. Le ngata le whamei lo tala le whamei na mato mata I lona mamalu. Whamei o le mamalu lava lea o le halo e toa tasi o le tama. Ua tumu foi o ia I le alofa tu noa male whaamaoni. We whaalongo iai. This is an eyewitness account. John says, we beheld, and the Word became flesh, and it dwelt among us. So the Word became flesh. This is the Logos. This is Jesus. He became flesh. And when he became flesh, this is what John says. He dwelt. He lived among us. So he wasn't just a spirit floating around. He was here in the flesh. He dwelt among us. And not only that, listen to what John says. We beheld. To beheld something they've seen with their own eyes. We beheld the glory as only of the begotten Father, full of grace and truth. This is the essence of Jesus Christ. And so when we look at this, we know that John is writing from the perspective of an eyewitness. But he knows one witness isn't good enough, because for a good testimony, there must be three. So se moli mau lava e talitonu iai le court pe talia ina foi el famsingo. E te tau lava na iai le to lua o le to tolu. Lua e feololo. A kolu loa. Oe. Koe mausalia ma mautinoa le tau tinoa tangata. Le tai au la le la to lo tala no mai oni. E tolu ya moli mau ia le la tato vava ai. Tolu moli mau ia le o famatala mai fai upe ono. Ia la tato fai tau e nei tai au. There is a threefold witness of God's blessing or his testimony for us. And we're going to look at that this morning. And in verse 6, he explains all three of them. This is he. We're talking about he, capital H, that means Jesus. This is he who came by water and blood. Jesus Christ. Not only by water, but by water and blood. So luala moli maunga ne watu mai mua mua yoane. Feme o ia lavale nei o le na maliu mai male vai a toa male toto. O Yesu ke riso lavalea e le tuli le vai a o le vai a toa male toto. Le to lua lana le o tau mai mua ai saulo malenga mulmuli feme o le anganga foi o lo o moli mau mai. O le anganga la le tolu ai lo moli mau o moli mau la to tolu le o tala noa mai e ane tai au nei e wha mau ni ai o Yesu o le alo le atua o le vai o le toto ma le anganga pa ia. The threefold witnesses that we're going to be looking at this morning, that once again, it solidifies that Jesus is the Son of God. He is the Christ. Those are the three that's mentioned in verse 6. It is the water, it is the blood, and it is the Holy Spirit. Say amen. The water, the blood, and the Holy Spirit. There's a song that we often sing, I've got my mind made up, right? And there's that one, born of the water, spirit, and the blood.
Praise God, I'm born again, right? Born of the water, spirit, and the blood. Praise God. Those are three witnesses here. Those are the three witnesses that we're going to be looking at this morning. Lela tato vava aye se tato ola vanga mua mua. Ole witness mua mua le oval awa tuele fam sino tayamne ole vai. The water, say amen. When we talk about the water here, we are referring to the baptism of Jesus Christ in the water. Lo tato telanoa le vai o lo tato vava aye le baptisongo Yesu e ala le vai. Afesili le ale nga, why start there? What is John trying to reference? Wasn't he born in a manger? Why not start there? Well, remember, the only other story that we get that started the ministry of Jesus was when he first was what? Baptized in water. Ole mea mua mua na faya Yesu aile a matalonga ministry alu mua mua ia baptiso le vai. Mea le tato vava aye o le baptisongo Yesu mea mua mua o ina a matai le ngā luengo le ministry of Yesu i le laulangi. If you read anything before, we have no stories of his childhood. We don't know what he did between 1 and 30 years old, and we believe it's 30 because in the Jewish culture, it's 30 years old that when you come into an adulthood and you're able to carry ministry and become a rabbi and a teacher of the Word of God. But when you look at the stories in between, there's no stories. Ele ai se tala ile tupu a Yesu tasi lava tala ile taiming ala kiki a Yesu taimi le na sfulu ai tau sanga a ile iloi fea le iloi le manmanwa le o ne Joseph and Maria fiwesu they couldn't find him and he was lost in the temple and he says, hey, why are you looking for me? You should know I'm in my father's house and I'm about my father's business. That's the only story. But then we jump straight into his baptism. And the reason why is because this is the initiation of his ministry. That's why it's an example for you and me. Why should we be baptized in water? It's the initiation of us stepping into full-time ministry and to serve God fully. Not only that, it reveals our what? Our identification with Christ. Because when Jesus was baptized in John chapter 1, Feme ya Ioane el Baptisto, feme lo Baptisto atu ya tanata, e feme la tala ua vava aya tune Ioane, ua fio ma Yesu. E whaalongo la o le kala Ioane feme whauta ile tamai ma moe. Le tamai ma moe le tua nate avesea le angasala o le lalolangi. O le ale wingo tala le Ioane. He could have said, oh, this is the Son of God. He could have said, oh, this is the one we've been waiting for. He does see that later. But he starts off with, behold, the Lamb of God, the one who will take away the sins of the world. This here is an underlining fact that tells you of the true mission of Jesus Christ. Yes, the only reason why Jesus came into this earth, he had one mission: to lay down his life so that his blood can be spilled so that you and I can be saved and reconciled to God. Kasi lava misyon a Yesu. Ang ayay si mea fio ma Yesu e mai mauka niya. Kasi lava mea fio ma Yesu e faile matong yola mo e ma. Le la wa fai ele kala yo ane fa uta le ta mai ma moe. Langa wa iloa ile fia ngai nga kuai. O le ame fai ele kaulanga ile fia ngai nga kuai. O le ka mai ma moe. Ai le o fe mai o le ta mai ma moe ai a le atua. Ma ngai yo le upungai fa popo ai. Langa ka mai I e leo se ka mai ma moe skangaka. E leo se ka mai ma moe fa ka kia fua a ka mai ma moe a le atua ia leo sau e fai ele taulanga mo o e ma mena no fai atu ai e fo ai lo le atua e fo ai me sili e leo mai le second e leo mai le third e leo mai ni me fia lolo ai au mai ai le atua le me sili ona le o lona alo pele o Yesu mo e ma e langa ile fa le kongu le atua lana fo Well, e olu pumoni lava, e pule lava le tu, anga fia mga kuli mai se angelu, wa lava makoko ele saul angi. Ai ia e loa le aso ngele ka ua o e mau ila sila fanga o le tu. He didn't send just anyone. He thought you were worth the Son of God dying on your behalf. That's why John said, behold, the Lamb of God, who will take away the sins of the world. Immediately right there, John is speaking of the divinity of God. Speaking of who Jesus is, Paul kay mi lef kwa ali ma Yesu. Ile over kay mi le ma le kay nga fanga ma ele ko lusul ka usang le ko ali ma Yesu e fa longo la le kala Yohane. Fa uta o le ta mai ma moya le tua. O ia le nati aveseina le anga sala
ole lalolangi. Say amen. John tried to deter and say, oh, Jesus, no, you should baptize me. E kakang e baptiso nga. Ai whalongol kala Yesu. Whamehal kala Yesu. Whamehal tali Yesu. Mai tu mai pea. Awai whaapea o na tatau ia e te tātou o na whaatau nuuina o mea tonu uma. I want you to listen to what Jesus is saying. Because remember, what is the reason for baptism? Remember, what is the initial reason for baptism? If you remember, the initial reason for water baptism was an outward act of cleansing our sins. O se ata lea e whailoa ele whaamamaina o tātou angasala. Lelai mo le mātai ona e tolu whai pua sun matasi. Whamei tala yoane, o au nei, o te papatiso atu ia te oto i le vai, ina ia salamo. Ina ia salamo. I baptize you in the water for the purpose of repentance. So it's symbolic. That it's a way of showing that we are being cleansed from our old lives and our old sins, and it's symbolic. But the question is, why baptize Jesus? This is what John was saying. If you're sinless and you're perfect, then you don't need to be baptized. But listen to what Jesus says. He says, so that we could fulfill all righteousness. And when you think about this statement, this is what Jesus was saying. Even though he was perfect, even though he was sinless, and he didn't have to do this, he did it as a way to identify with you and me. And I want you to capture that, because Jesus is not only going to come here and just be the Son of God, he says, I'm going to be one of you. And when he says, I'm going to be one of you, he's going to put on the flesh. That means that he's going to feel. That's what Hebrews says. He knows when we are tempted. All of the hard temptations that we deal with, Jesus has felt it because he was here in the flesh. All of the pain and the pangs of being hungry and the tiredness and all of those things that we feel as human beings, Jesus felt it because he was here in the flesh. That's why he says, when I'm going to be baptized in water, I'm identifying with you. I'm going to be one of you. That's why 2 Corinthians 5:21 says what? He made him who knew no sins to become sin so that you and I can be made righteous before God. Think about that. That's what you call a savior who came down to our level. Wala kele ishi kal kongunga ia. Saal mealia. Sa kele. Ai whaafkai lea tua. E ui lavo lea tua e pa ia. Lea tua e mamalu. Lea tua e lea isi anga sala. Lea tua e hami o tonu. Ai na fio mai lava. Lea la whai mei lua koronito li mai luas. Ua whai o ia ma anga sala. E ui lava e lei anga sala. Le aise anga sala, ai ua whai o ia ma anga sala mo oe mau ina ia ta ua mi o tonu ina i ta ua. Ue whaalongo ai le alofa o Yesu mo oe mau. Ta ua o le baptisonga lea. Mea la le o le moli mau mua le whailoa tu hei ate oe. O Yesu, o ia le maa moe a le atua. O Yesu, o ia le ua liutino tangata mo oe mau. Lang auna ngalo yate o le sile me kei loai le humanity a Yesu. Lang o ai sei inga papkiso inga se anganga. Le ai. Ele ai sei ak fa menga e papkiso inga se anganga fa ku ya ele ngalo ulo ele ai sei ele mafai nga papkiso se kanga ka se anganga. Ai mafai e Yohane ona papatiso Yesu ai sia langa na liutino tangata le loko. Nga iai o ia meanga awange fase se ka ko la nga iai ai skal ko ngunga ia ele ia fio mai Yesu nga olonga nganga le nga fio ai nga fio wai solo ai le liutino tangata awane fa se o e manino level upo le tua na liutino tangata le loko. He was here in the flesh. He was here, and so again this refers to his humanity. Otherwise, who would John be talking to? If he was talking to the air, people would think he's crazy. But he wasn't. Jesus was in the flesh. And when he baptized him and dunked him under the water, the Bible says what? He came up out of the water. A spirit can't come up out of the water, but a body can, right? In the flesh. In the flesh, Jesus was here. And so there we see that a body came up of water, and then here it is. O ile maulea, e te lo aile, le isi doctrine le e tele o na o ina itato, o le doctrine le o le tolu tasi paia. Le atua le tama, le atua le alo, le atua le anganga paia. E ui la ele o maua le upu le o le Trinity tonu le tuspaia, le tolu tasi tonu le tuspaia. Au le kele i o mau, kako ke fai kahuai, e wha mau ngia ele doctrine le. Le la mau le tato vaenga le baptisonga langa lelo tato tala noa ele baptisonga, say amen? And so when we look at this, let's look at it, Matthew 3, verse 16 and 17.
Matayo tolu feo pe sunma leono sunma fitu mai wa papatiso tune Yesu ona maliwa e loa o ia e lunga mai le vai fe mai faauta foi ua faava noa le langi au le mea mua ua fio I folea o le anganga pa ia e fe mai fio mai le anganga pa ia e fio mai e peo lea o le lupe e le ngata lai le fe mai wa fio I fola le anganga pa ia e fe mai wa faalongo ti foi o ane o le leo mai le langi. Ai fe mea le kala le leo le mai le langi, fe mea fa auta o lo ata li I pele le na ua o fia lava ia te ia. Ue fa longo iai. Ia e vava aila le ata leo le tolu taspa ia. Iesu leo wa liu tino tangata le baptiso le vai. Leo fa ava noa le langi a fio mai le anganga pa ia, to lua. Ai fa longo ti fo io ane le leo le tama o lo ata li pele lea. Fia na vaanga I lo ali gali taimi lea. Tolu. Tama lewa feta lai mai le anganga pa ia lewa fio I fo peo lupe a o Yesu ke riso lewa wa papatiso le vai. Mea ngai ta o le tolu tasi pa ia. E to tolu I lato ai tasi manatu, tasi le loto, tasi mea umai fai. Ai le lai fa maunia I. This is another because we're talking about testimony. Testimony of what? Testimony proving that this is the Son of God. What more proof do you need than in his baptism and when he comes up and the heavens open up and the dove flows down from heaven in the form of a dove, the Holy Spirit, and then the Father himself speaks and says, this is my Son in whom I am well pleased. God the Father is speaking. God the Spirit has come down in the dove and God the Son himself is being baptized in water. This is the Trinity, 3 in 1. This is the witness through his water baptism that Jesus is the Son of God. Nang le moli mau mua leo le vai. E kala isi ko inga fe anga mafainga kau kala mai le vai o le yoana tana. Wa pe o le vai leo le yoana tana leo wa baptisa Yesu anga mafainga kau kala mai le vai o le yoana tana. O le wang fa pa le vai. O ke fa maungia. Ngau iai. Mo ia au lenga savali mai ele halo le atua. O au lenga sawai. If the Jordan River could speak to us, it would tell us. Because the water is a witness of this. Because not only was John there, the water itself in which he was being baptized. This is what God is referring to. The water is a witness that is the Son of God. That this isn't just a random person. I seen the dove come from the sky. I heard the voice of the Father that declared that this is my Son in whom I am pleased in. Ye fa longo la le feta la ya le atu. O lo ua teri. Le ala ngai ke iloa ile ka ua. Ya e mangingo lava lu po le atu. O le tato mo le mau mua na. Amen. Wa mai lo fa longo nei tai au. On sa ila ngale fa solo ka ko mo le mau ngi kai au. Le ala tato mo le mau longo lua. O ile mo le mau longo lua. O le toto Yesu Keriso. When we look at the blood of Jesus Christ, this is the second witness. Even though you might say Jesus' death on the cross isn't the end of the story and that 3 days later he rose again, 40 days later he went up to heaven, let's just be sure we understand. The ultimate mission of Jesus Christ on the earth was to die for you. That's why to celebrate Good Friday. A lot of times they also kako le Easter. Paki mafia o koe ku mai Yesu. Awange ngalo yake oe, ele aise to etu pe ale aise maliu. Ka ua kele maliu. Lang au fange ngalo, o le mission leo le tu temi le, Yesu temi le, ia maliu e fai masui mo oe mau. Fafkai le ku koe ku mai le oti e le me nga. Ai au wane ngalo yate oe, anga le ai le maliu ele aise fa kang. Anga le ai le koko Yesu, ele ai fo ise fa ma ngalo ina o tato anga sala. Lang au wane ngalo yate oe, ai vai tau nei le toto Yesu. O lo fa matala mai le mātai o e lua sulma fitu, ma reko e sulma 5, Luka e lua sulma 3, Ioane e sulma 5, o lo fa mau ai uma e tusi e fa le maliu o Yesu I lunga sataro. Lela e tasi lua 3 fa le tusi o lo fa mau ni ai, ioe na maliu Yesu I lunga sataro. Le ngata I lea, o lo tam fai lo atu, awane ngalo ya ate oe, e le mawhai, nanga lefa mai o le toto. A tau lo le toto, a tau le toto Yesu Keriso, o le toto Yesu Keriso, au ne ngalo ya te oe, e le aise toto I se anganga.
Spirit doesn't have a body. It flows wherever it wants. But when we talk about blood, blood can only be in a human being. So once again, when we talk about the blood of Jesus, if the blood of Jesus could speak, it would tell you, I was flowing in his veins. I was there. I was in his body. I got to witness all these things because this is a testimony of who God is. No spirit can have blood. Only Jesus, in the form of a flesh, had blood flowing through his body. And so again, we refute these ideas. Le yele aikia le feme yele maliu Yesu lunga tata wo na ol kanga la nga yele kal ko hunga le ka ol docetism. O la tau tanto nga feme le kaimi nga papkiso Yesu a fio ifo le nganga o le kaimi nga wa lwa kwa le nganga o solo ko ol kaimi nga fa a fio ile tua ya Yesu. A feme lo ele umala nga feme lo ai le ila kalaka lo le kaimi la maliu Yesu. A feme la kal ko hunga o vanga le feme ol kaimi nga ave shele nga o le tua. Ai ku ai la ia nga le kingo le kingo kangaka la lea o le kingo la kangaka le nga maliu lunga sa taro malingi koko ua nga o le kingo nga o le pa a o le ko ia ile tua. But this is impossible in this sense. If God didn't die on the cross, then our salvation is useless. And the reason why I say this, no human being's blood can ever repay God back for our sins. Only a perfect, unblemished, spotless, and clean sacrifice can be made on behalf of the world. That's why when John looked up and he said, behold, the Lamb of God, not just any lamb, only the Lamb of God, the perfect Lamb, the unblemished Lamb, the spotless Lamb, the one and only Lamb of God can sacrifice his blood for you and for me. Maliu le tu e lunga sa te mo oi ma. Langa le tato I lo foi. Au nei ngalo ya te oi. A fesili le ale ka. Why didn't he do something else? Why die? Well, we go back to the Old Testament. And the Old Testament says that the only way that you can have a forgiveness of sins is to what? Offer up a sacrifice. Fasi o le manu o le toto la o le manu na I aso le whengainga tuai na whai lea ma me tongi ola mo oi. Ai whemei la tusi e peu e le kai lava le toto a manu. Po le ale kele o mangu ke fasi kai au, fasi le isi aso, fasi mai au mai po le ale kele o ngā koko a mangu, heme e le mawhai. I koko a ngā mangu o ngā whamama ina tātou mai le anga sala. Ua nao lea le toto Yesu Keriso. Mea la nai tā ua ile maliwa Yesu, le fwe whamei tu se e pero iwa e lua suma lua, a le ai fo I se whamalingi ino le toto, ua le ai fo I se whamangalo. Pe whalongo iai. Without the shedding of blood, there can be no forgiveness. So the blood is very important. It's a blood for blood. It's a life for life. But I praise God because it was the perfect Son's life that has cleansed us and given us the salvation that we have today. Langa anga le ai le toto Yesu e mai mau ka ko kaimi o le koko le Yesu nga whamalingi inga mo oi ma le tongi ola lea le o mafua il kako sa o konga anga le ai le maliwa Yesu e mai mau ka ko o mai mau ka ko kaimi ngai ka ya usu mai ai mai mau le kelo kupe ia lafo ngai mea mai mau le fao lafa le mai mau le fai o le kelo mea Yanga whaapele mong yor koko pa ia leo Yesu Keriso. Ai whaaftai lea tua. Leo feta lai mai lea tua tai au ne ave le lona upu. E le ngate le vai. Au le toto Yesu. O le moli mau lea iate oe mau. Lea ua mau ai tātou le whaolatanga. O Yesu, o ia, o le alo lea tua. And you see that because remember, what happened to him when he died? If you look at the Bible and you look at Matthew and you see what happens to when he died, Matthew 27, verse 45 on down, several things took place. Mea mua whemea le te mina maliwa Yesu matai na lua suma fits mai ua pongi sa uma le nu. Le ngata lai pongi sa, ai whemea le te mi tonua na maliwa I na maanava ile maanava mule Yesu, whemea oso lo malea, oso male mafui. Whemea au se mafui e le ila ngonga mua.
Feme ua makuai luluina lava ele ua mavae fo ia papa feme la ile ie lea ile ie lea sa vai lua ile me sili ona pa ia aone ngalo ya te o yaso ile taimi na fai ile le fale fta fai male malu le tua ile ie lea le ie mu lea sa vai lua ile me sili ona pa ia ka awa koi foi awa songa so mai sili ie lea awange laka mai se isi le mele aisa la ka kala rol ielea o le mamalu le tu le isiku a faila ke o so ako ke le ako ko e ke pa uanga nga lango le fainga nga le fianga nga kwai ai fa mai la ingo wa maliu yesu fa mai ya lu le mafuye aya ai sai lu lo male ielea ai fa mai se sai mai ya mai le piko lunga sawa ele afa aya wa lu kawilalo vai lu le sai ngora ielea o le ata lea o lea, le fa mei Yesu I lana taimi muli me ona so o le whaingo lona whamantunga, o le toto lea, o le fea ngai ngā fau. Mea ngai ka oel koko Yesu o le fea ngai ngā fau. I le fea ngai ngā kuai, e ke alu e wa aia le sa le vi po le o staulanga. Alu la ia wako ai malo mangunga e whai eilo ia le kongiola malo angasala. Alu la ia le whai kaulanga lea sau kongu I, kala le ie lea avel kaulanga ia kakalo lea kua ia whamangalo oi. Ai whafkai lea tua e le koe whapea. Mea ngawhe mai Yesu o le toto lea au, o le toto lea o le fia ngai ngafou. O le haka fo ila le toto Yesu, o le lango le mumu, mea ngai mumu e fo le ie lea. Langa e whaatino lea, ua mawhai ona tato o atu le me sili ona pa ia, ona o le toto Yesu le wa sausawina I tato. Mea lana a tato o mai, ai whai mai lo tu se e peu, come with boldness. Awale koe fefe, awale koe palai. Sau malo mauti noa, o lo kava o ele toto Yesu. Mela nga a kilo mai le tua ia I tātou, ma vava ai mai le tua I tātou taulanga, I tātou vi inga, I tātou me fai, I tātou mana onga tuina atu I le tua. E le koe vava ai mai le tua tangata tuai, ai vava ai mai le toto pa ia o Yesu ke miso, ua atoa toa, ma sili ona lelei. E le aila se mea koe fefe kako. Ia le whai mai lo e peu, se whaalaka mai a Yesu. Whaalata mai le tua, say amen. Ia la whaakonga aku mea a. Whaalata mai a Yesu. Awale ku mamao, say amen. Awal ku mamao le, elus kangaka ngau le tua. Kangaka le tua o malama. Ua lava le toto Yesu ke risa, ua ufiufi a iau, ua sausawina a iau. Le o mawhaina o savali atuai, I le mea sili ona pa ia. E le ono se tato o ami o tonu, e le ono se tato o mea le leiwa pa ia. Ai ono le ami o tonu o Yesu ke riso. Le o wata o ami o tonu ai tato. Not because of anything we've done. Let me just help you there. Walk humbly. Walk with confidence. Don't ever be arrogant thinking, I deserve to be here. No, we don't deserve to be here. We're only here because of the blood of Jesus Christ. This is the second witness. O lo'o moli mau le toto Yesu Keriso. O lo'o moli mau fo ile vai le na baptiso Yesu. Ai tata o atu lo'o vai nga muli a. O le anganga pa ia. Say amen. O le anganga o le atua. The Holy Spirit, church, I'm telling you, this is that third person in the Trinity, and we know that everything Jesus did on earth, He did it through the power of the Holy Spirit. Ele mafaya Yesu na fai se mea. Au mafaya Yesu na fai mea uma ile ngalue mai o le mana o le anganga pa ia. E ale tatu fai tawai, Luka I whawhai upa mua. Ina wa uma ona papatiso Yesu ile vai. Fa mai lol fai upo le wha mua. Nta upa wha mua fa mai. Ona ua fai a Yesu mai le Yoratana, ua tumu o ia I le anganga pa ia. Ue whalongo iai. Ua tumu o ia. Uma longa papatiso Yesu, ua whaavanoa le langi a fio mai le anganga pa ia, whetalai atu le tama, fe mai umana papatiso, aya, ua whaatumu ina Yesu I le anganga pa ia. So here we know Jesus was filled with the Holy Spirit. Luke 4 verse 1. Then Jesus, being what? Filled with the Holy Spirit, returned from the Jordan. And not only that, listen to what it says. And He was also led by the Spirit into the wilderness. Not only was He filled with the Spirit, He was led by the Holy Spirit. Ele ngata na whaatumuina I ele anganga pa ia, na tai foi o ia ele anganga pa ia. Mea na I tau mai ai, sa ia ele anganga pa ia, whai mamoli mau ia te ia. Ele ngata ngai ngā, o so lei e lalu fai po sfuma fa.
When you jump down to verse 14, it says, then Jesus, lela wa uma le fa'aso songa I o le tuafa a, I o I le vao le sa fa'aso so Yesu le fa'asu aso uma loa, ai whamai whaitau, whamai, o na whaia tu leo Yesu I le mana o le nganga pa ia. Le mana lava leo lo ngā lua e Yesu ina o uma na whaoso so ina le vao le foi o toi au mai I whamai ua a mata lo na ngā luenga tā lai I le nu o kāle laia ai a mata I le mana o le nganga pa ia. Mea ngā te whai atu e tātou e kāle sia e le kai tātou se poto se ata mai po se malosi o se tangata. E whai ngā luenga le atua I le taita inga o le nganga o le atua. Ai le whamai he returned in the power of the Spirit. And you keep going down. Look at verse 18 and 19 from Yesu in Nazareta. Alu watu in Nazareta, alu mea muamuang Yesu, alu fea, alu le sunako. Fai alu watu le sunako, fai alu waku le ilunga tu atu le avanoa, tu Yesu iluma, fai fofola il kuspaia, ai fai kaulo ma le maul kuspaia ma tu se Isaiah. Fai kau aku le fai ua I o lunga le nganga o le ali. Awa ua na whāuu mai a te au, e fola le tala le I e matitiwa. Ua awina mai au e ia, e whamalo lo I e loto mamombo, e tā lai le saulatonga, I le tawheanga, ma ia pupula mata o e tau aso, e tu sao loto I e ua whasau aina, e tā lai le tau sanga, e whina ngalo malie mai a ile ali. Au le umanga whai kau koe ka pungi lo Yesu. Ai whai ako lo markala Yesu. I le aso nge, ua kaungu ua I le perfetanga le Isaiah. This day it is fulfilled. What is fulfilled? The Spirit of the Lord is upon me. Wa iai le anganga o le atua I lunga ia te ia. Ia la ngai le ngato le vai e moli mau ia Yesu o ia le alo le atua, o le toto ua moli mau o ia o Yesu o le alo le atua, le foi moli mau le anganga pa ia o ia o le alo le atua. E alanga upu mulmule nganga whai mai o na auso. Wala lata le taimi o le amaliu wa Yesu, lunga le sa taura whai atu Yesu le Ioannes fuli mai lua suma le ono. Ai maliu mai le fesoso ani. O le o te awina mai ia te o tou mai le tama. O le anganga lea e tupu mai ai le upu moni. O le maliu mai le tama, whamei o ia lava e moli mau ia te hau. Ue whaalongo iai. E koe moli mau ale anganga pa ia te ia. Mea nā twai atu ate oi. E leo saule anganga pa ia. Se isi filosofia ma se isi mea. Kasian mea fio ma ele anganga pa ia. Whai ma moli mau ia Yesu Keriso. O ia o le Keriso. O ia o le alo le atua. Say amen. Mea ngā whamei lotu si ngā luenga mua whai upe valu whai atu Yesu. Awange ia luese se isi. Ie whakalkali. Se I whaatumuina o tau le anganga pa ia aisea, ngā luenga mua e walu, ai maua o tau le mana. Pe a fio ifo le anganga pa ia I lunga ia te o tau, e whai foi o tau ma moli mau. Whai foi o tau ma moli mau ia Yesu. O le vesili, whawhenga whai kako ma moli mau, ai lei kako wawa ia Yesu. Whawhenga whai kako ma moli mau, ai lei mau e kako melenga maua I oangi whamei ngā kilo iai, ngā mata iai, ngā whakangofi iai, au kako e lei wawa ia Yesu. Le anganga whai ia. Lango le anganga lava lea le whamei tuspaia, o le anganga lava lea ngai kokongu ia Yesu, o le anganga lava lea wai te tonu ia te oe mau, o I lato umai whatua tua ia te ia, matali tonu ia Yesu Keriso. Ia la ngai ki le koe kau masalo salo ai. E le kau make ai. Oi e Yesu. Know who Jesus is. He is the Son of God. Jesus is the Christ. Mantuana o tal noa to Keriso. E leo se ingoa whai unga Yesu. O le Keriso le kofi ngā, o le wingo le Keriso. O le ua wha uina. Ta ngata ua filifilia. Ua wha uina I le atua. E whai lea matongi ola mo o e maha. Le ale ka ua Yesu. Ka ua ke le Yesu. Ka ua ke le Yesu. Langa angale ai Yesu. E mai mau kako kai minaso nge. And that's why I keep pushing and pushing. If there's nothing else that we preach but Jesus, let it be so. Because at the end of the day, it's all about Jesus. It will never be about anything else but Jesus. And so if you get tired of hearing Pastor preach about Jesus is the Son of God, Jesus is the Christ, we're going to continue to preach it until you believe your way into heaven that Jesus truly is
the Son of God. Whaumalal tātou tānoanga le aso nei, I le mau mulmuli na. Mai whai upe walu. E tolu fo'i e moli mau mai le lalolangi. O le anganga, ma le vai, a atoa ma le toto. O lea tolu fo'i, e aunga atu ia I le mea e tasi. Le winga ia, e le ese ni moli mau. O le moli mau la o le vai, ma le toto, ma le anganga pa ia. Kasi lava lako moli mau. Ioe, o Yesu le halo le atua. Ai lala fa mailo, awane ngalo ya atu. Atatu tau lava aifo I le tūlanga le tu se le vitiko lonam ta upe valu. I le vitiko lonam ta upe valu. O lo iai le sauninga o le whaapa iaina. O le au whai taulanga sili. E kolu fo I la mea ia whai e whaapa ia I le whai taulanga sili. O le mea mua la whaatonu mai le vitiko e valu. Mua. Whaka ele mwha mai le vai. A umang whaka ele mwha mai le vai. Le mea longa lua. Whamai lola ia. Whamai ona whau ula ia I lato I le swau. A umana whau le swau. Le mea muli e whaia. Whamei ona watula ia le, ona fasi la ia o le mamoe poa, ma ua ave ae nisi ona toto. Whamei ona nginye la ia le toto I mea ia tolu, I le tumu o le talinga tau matau, ma le lima matua o lona lima tau matau, ma le vae matua o lona vae tau matau. O le awala lea na whaapa iai le osi taulanga I taimina, le whai taulanga sili taimina. Ai lewa tātou wawa aifo ila, o le whiangainga kuainga, o le whiangainga fau lea, lea ua papatiso nge Yesu I le vai lea, ua whau uina fo Yesu I le mano lea nganga pa I o le whaatusa leo le swa u yaso ia. Lea fo ua abatu lona toto ua whaamalingi ina, e whai ai o ia ma taulanga I luma o lea tua. Le tongi ola lea mo oe mau. E whape nā le ata leo lo tama whai e tu atu iate oe, o le moli mau lea, e tolu lei moli mau, e whamao ni ai, ioe, ma le whamao ni o Yesu, o ia o le keriso lava ia, o ia o le alo, o le atua. Ai whaumala le mau le whaupa lima. O ia le whaupa iwa, sorry. Whamei, a whai e ta lie o tō le moli mau tangata. E sili le moli mau le atua. We whalongo iai. Whamei, a whai e ta lie o tō ia moli mau tangata. E sili atu le moli maua le atua. What is he saying? He's saying here, if we receive the witness of men, then the witness of God should be greater. And when we talk about the witness of men, what is he saying? Look, how many of you deposit your money in the bank without even questioning it? You're trusting the bank that when you put the money in, you're going to get it back. That's what you call depending on the witness of man. How many of you, when you buy a car, you hope that you purchase a good car and not a lemon or a dud? You're trusting the car dealer's word that you're buying a good car. When you take your car in for an oil change, we don't see how the oil change is done. You drop it off, and then you come back, you pay for the bill, you pick it up. Why? Because you're trusting the witness of a mechanic that they did a good job in that oil change. When you go to the store, you don't pick up the steak and say, when was this? Well, you simply throw it in your cart. You're trusting Fred Meyer's, Safeway, and wherever you shop that this is good meat and it will not kill your family because of any disease. We trust the witness of human beings. And yet God has laid down his own witness of who Jesus is. And yet many of us would rather trust the witness of useless men when we cannot even trust the witness of God. How much more time do you need to believe that Jesus is the Son of God? Many of us are not hesitant to pick up our car and go. We push that gas pedal believing that it's going to go. We do life and we never question the witness of man. We go to the doctor and the doctor says you have this. You don't really look for second or third options. You just trust. Okay, you studied in school. You're a doctor. I'm trusting your witness. Then he assigns medicine. This medicine, this medicine, this medicine. We don't question. We go to the pharmacy. We pick it up. We trust the word of the doctor. But John says God's witness is greater. You trust these men. Can you not trust in the witness of God? Ngau kele ngau kako. O sili aku kako kalkongu kako foma. Lea fala au. Ai mas kako lelo. Ai au fala au ia wa fai ngai kako. Ele work lea fala au ko mai lesi fala au.
Ale work for awo si lunga. Lava lua su lima lo o lima selau. Ya wala isi ang nga kelo au traki ya o ya. Ai ngai ki kan kongo ya. Ai leve me yoangi. Ele sili ele mon mawale kuwa. Ele sili ele kala le tua o io Yehova Rafa. O ie fa malo lo ya te oi. Ele sili le moli maua le tua. E maua e oe le whaola tanga. O ia na te whasa o loto ina oe. Ele aise me e te matima ai. Te a whai oma. Ma lou leo na moe. Ele sili e le moli maua le tua. Ai laima se whesilingi o fomai. Ele whesilingi se loia. Ele whesilingi se whamsingo. Ele whesilia ka ngaka ngai whai alo ka vale. Ele fesili se ise ke kali kongo ai maloloko akoa ale fa ngo le asoli o lea e ke foko loko lua lea ke masalo salo lea ke kauma ke make pole mea e moni ma moni ma fa maoni le moli mawa le tua tai au nei a fe e ke kali kongo ai o Yesu le Keriso a fe e ke kali kongo ai mai kali ingo Yesu o io le li fa hola Nanga ko ngula isi le me alu masau. Nanga le iku mau alu ngaka ko ngai le tua. Me ngai lu nga lo sa valingo kai me le. I want to ask you, do you not believe the witness of God? Ele sile ko le moli mau le tua ya te o nei tai au. Amu ia o e mau nei tai au. Ke lo ka ngaka le fiala mai ngai kai au. Alo mau e ka ko ngai ava ngoa. Amu ia o e mau le lofa tu no le tua. Kai me le famaongi usu sky ai le suia le lofa le tua moema ke le kan kongo ele moli maua le tua moema ke le kali kongo ele maliwa Yesu lava matoto ele maliwa Yesu famangalo ayo anga salo ana napi famangalo ayo anga salo le so famangalo ai foi anga salo le lumanai ele mafai le toto taua o Yesu Keriso ele tinea le malosi o le toto o Yesu Keriso e famangalo ayo ma after ile tua After ile tua ino na moli ma mela fa mai el Peter ma ngai el tu se Peter fa mai langa tala fa mai wa tu mai o mai le tua me e te mana e you feel feelinga God isn't hiding anything. God is revealing everything and he's giving you everything that you need to make a good decision. But at the end of the day, the decision is still yours. E ma fa inga fosi le ku oi. Ola foi lo ngau aku ye le fa o ke le fosia foi oi pule lava oi lo filfilinga ai fa kanga le nganga le tu le aso nei a fa lo nga lu aku le nganga le tu le aso nei e me le fa ma wala lo tato loto fa ma wala lo tato loto ma fa pe atu le tua wa utalia ina le tua wa utali tonu ma le fa maoni o Yesu o le alo le tua o Yesu o io le Keriso analese no le maliwa Yesu o te fa le tonu le tani nei o le tangata le anga o le tangata anga sala o le tangata mio le anga le ai sa fa moe ai wa yai lo fa moe oh no, oh Yesu Keriso. O malama le tawo Yesu ekalesio. That is why we should always be grateful. That's my prayer, church. Don't lose your sense of awe in Jesus. A lot of times when you do something over and over, you start to think, oh, it's the routine. I'm just going to be here on Sunday just to fulfill a duty. I'm just going to be here on Sunday school. Ayaya ki oe le langonga nga mai le tua le ai o sau o nga o le alofa muti vale o le tua mo au o iloa le anga sala sau yai o iloa le anga sau faya ai fa fetai le tua fa fetai lo na alofa tu noa fa fetai lo na toto baia le o maua ye oe mau le sau lo tonga Don't forget, whatever you do, don't forget his mercies and his love that endureth forever. The Holy Spirit is still knocking on the door of some of your hearts.
Ele lava ia na moli mau mo. Are those witnesses not enough for you? How much more do you need? God has given you everything that you need to simply believe in the Father. Jato tu lai mai nei tayo. Au pese mai il pese le worship team tu atu le avanoa lea. Te alui fwai lava o iluma o lea tua e fia su mai fo iluma. Te ue te maa ue te fefe. Sau lava o ilea tua le nei tayo. Ai ole a pese le tua tu le avanoa. Sau lava o e sa ili mai so avanoa. To tuli ai luma o le tua. A langa i fo le tua mawhahi ai ua o tali tonu. Ua o tania ina le moli mau. Ya Yesu ke riso nei tai au. Hallelujah. So e mai so ava no nei tai au. Sau lava o ile tua nei tai au. Tea is falling all over the land. God is healing the sickness of millions of men. The cry of victory is now heard all over the land. God, you are
whāloa e nei tai ao e whetalai le atua. Ina ia whamaunia e le atua le moli mautama. Le moli maulava le ia te oe Iesu o oe lavo le keriso. O oe lavo le alo le atua. Ai Iesu I lau whamanatu mai tama. Awa ana le ai Iesu le atua. I lea o ngā uma me ia mātou te whai. Awa mātou whapea atu nei aso. Whawhetai tama. Whawhetai lau alofa. Whawhetai lau pule le atua. Leo au ina mai ai lau alo pele o Iesu Keriso. I whai masui mo I mātou. Le ngata I le baptisonga le mai se I o lava le teimi na whamanini ina ailo na toto I luma le sātaro. Wa mātou tali tonu ina ma le mauti noa. Ioe o ia lava o le alo le atua. Whawhetai le atua I loa lofa lea. Whawhetai le tongi ola leo e saunia o I mātou tama. Ua mafua I le nei whaolatanga. Whale lei ai le mātou wāwhi loa I maoe. Whamangalo ina I o mātou angasala. Tauami o tonu ina I mātou. Maua fo I le file mu mai lau toa sā. Moni lava o le tau langa e tasi ai afu. O mātou whape atu nei tai au le atua. E le ai lava se mea ma whai o na totongi atu ai le mātou ai tālafu. Awa nao le whape atu le atu ai. Ua mātou matuata lia ina ma le whātou atua. O oe Iesu Keriso. E whai ma li ma whaola I o mātou o langa. Ua mātou ofo ina atu matu ina atu mātou tangata ia te oe le atua. Ia o ngā mo oe malo fina ngalo le atua. Whamanuia mai oe e mātou le nei aso le atua. Ana leilo e kalesia le nei tai au tama. Whamanuia mai so se mana oma ma so se mea mana o mia le atua. Mātou te tuina atu ia te oe ma le whātua tua te le lava. O oe lava o le tali o mātou mana oma le atua. Whātai le atua e lau whātasi mai. Whātai lau upu nei tai au. Tu mau ia te oe le mi inga nei mea uma o mātou o le marau atu. I le swafa sili o Iesu Keriso. Amen. Amen. Hallelujah. God is good, church. All the time. Si tato e kalesia le nei foi tai au. A tai foi le atua ia, I le nei foi aso mwhai tato o mai ai avel vi inga I le atua. A longo foi lona upo nei aso ia. Wha malosia il tato whātua tua. Ai maisi o tato savalinga whaale nganga o lo tato whea ngai nei vai tau. Ai malo level wha malosi. Whaftai atu foi il tato live stream audience il nei tai au. Whaftai atu il tō tasi mai ma. Au ai fo I nei sauninga ia anga leile atua ma whamanuia atu ia te oe. Ia au ngā fo I upo le atua sosa ia tuai. Ia au ia nei fo I vai tau o lo tātou. Ia ai tātou toi whelua I nā nei a wha lima I pule lofo le atua. Ia I le suafo Iesu. Amen. No